Mae'n anodd disgrifio yr ardal i rywun sydd ddim yn gyfarwydd neu heb dod allan yma o'r blaen. It's like that Welsh hymn, How Great Thou Art, when I stand in awesome wonder and see what you've created for me. This is such a place of inspiration, it's unbelievable. Pan dwi'n ganol y mynyddodd, dwi'n teimlo mor fach pan dwi'n sbio ar y creigiau anferthol yma. A mae o rwsyd yn ei fi sylwi pa mor bwerus ydy natur ar mynyddodd a mae'n neud i mi deimlo'n fach mewn ffordd. I fi, dwi'n teimlo lot o hanes yma. Dwi'n teimlo ar y ffarm ac ar y mynyddoedd, yr holl bobl, yr holl bugeiliaid sydd wedi ffarmio yma cyn i ni a sydd wedi gweithio fa yma. Pawb arall sydd wedi galw Eryri eu catref nhw. I've been coming to the national park since I was a very young girl. My parents loved taking me walking. It's really lovely to go up mountains and to see that expansive view, but it's not the only way of seeing the national park at all. There's so much else to explore. Crafts in this particular area, because we are supported well, flourish. Wherever you go, people just respond to it because there's that kind of Welsh vibe of creativity, which the Welsh are extremely famous for. Wrth gwrs, mae'r mynyddoedd yn hardd ofnadwy, ond mae y pethau bach yn chwarae rhan hefyd. Mae'n bwysig i ni gyd cofio hynny. Dwi'n meddwl i fi, yr rheswm mae gennau allan bach o barch tuag at y tirwedd a falle di gan fy mod i'n gweithio neu ar y ffarm neu allan yn codi llwybrau efo'r ymdirodolaeth. Felly dwi'n gweld faint o waith sy'n cael ei roi fel nes di cadw'r lle fel mae o. I actually find a lot of joy from just being at the foot of the mountain and just kind of looking up, and it makes me feel really small, which I think is a really nice thing. Mae Eryri di ysbrydoli fi yn fawr a di chwarae rhan enfawr yn y mywyd di. A dwi'n diolch yn ofnadwy Eryri am roi'r awch masif yma i mi beintio. A dwi'n meddwl swn i wedi gallu cael ysbrydoliaeth o'r fath yn unlla arall yn y byd. Felly mae'n nyled i'n fawr iawn i Eryri. A mae lluogi fi wneud beth dwi'n garu bob dydd.